خب молидани равған дар сар рӯй рӯзара мешиканад ё не? яъне баъзе намедонам хоҳарҳо бошанд савол кардан ки агар мо рӯғани бодом ҳаст ё дигар кремҳо ҳастанд вақте рӯза дорем ҳамонро дар рӯйҳомон мешакем, дастҳомонда, поҳомонда, мақсад мӯҳои сармона равған мекунем, инҳо ба рӯза ягон зиён надорад. ҳазрати оишаи модармон дар рамазон мақсад ҳамеша чашмҳоша сурма мекард. барои ҳамин модарҳо хоҳарҳои азиз, дар рамазонам шумо худотонро зинат битен, чашмҳоатонро сурма кунен, усма бикашен. агар ҳар як навъҳои кремҳое ки ҳаст барои мисол пӯсти шумо, барои мисол бигем ки фоидаи яъне рӯи шумо ё мӯи шумо ҳар чӣ бошад, аз ино истеъмол карданаш ба рӯзаи шумо ягон зиён ва зарар надорад. кит ҳалол аст ё наҳанг? амон наҳанг китай. амон китҳои калон калоне ки ҳаст, ҳамира наҳанг мегӯям бародари азиз. ман барои шумо пештар гуфта будам ки ҳамаи навъи моҳӣ ҳалол аст. ҳатто мормоҳиам, мормоҳӣ гуфтам ки мардуми тоҷики мо ҳамон моҳиҳое ки калоршон ранги морай мормоҳӣ мегӯянд. ӯ море ки дар даруни об мегарда ӯ ҳаром аст, ӯ морай, ӯ моҳӣ нест. мақсади мо аз моҳӣ гап рафтистай. агар мормоҳие ки хилас моҳӣ бошад яъне иҷозат аст. агар моҳӣ бошад яъне бигем аз ҳамон навъи моҳӣ ба ҳисоб равад. лекин кита моҳӣ аст. хоҳ акула бошад, хоҳ делфин бошад. яъне ҳатто моҳиҳое ҳастанд ки дидем ки ҳатто одаморо шикор мекунанд. модоми моҳӣ ки ҳаст, ӯро хӯрданаш ҳалол аст. хоҳ кит, хоҳ наҳанг, ба гуфти худон ҳар чӣ бошад ҳалол аст. барои талаби борон ё гирифтани офтоб моҳтоб чӣ намозҳо ҳастанд? мегӯяд вақте ки офтоба мегиранд, вақте яъне гӯем моҳтоба мегиранд, оё амино чӣ хел намозҳо доранд? бародарои азиз, мо фасле дорем дар мухтасармон, фасл фи салоти лкусуф валхусуф валистисқо, яъне намози дар ҳолати офтоб. барои офтоба гирифтан чӣ хел намоз хондан дар кор? барои вақте моҳтоба мегиранд, яъне офтоб гирифта мешавад, моҳтоб гирифта мешавад ва вақте ки борон намешавад. дар ҳамин ҳолатҳо мақсад мо бояд чӣ кор кунем? мегӯяд ки индал кусуф, кусуфш ҳамон вақте ки офтоб аз назди аллоҳ гирифта мешавад. индал кусуф юсалли имому лҷумъа биннос ракъатайн нафлан мухфиян мутаввилан қироатуҳу фиҳима сумма ядъу ҳатта таҷаллия шамс ва ин лам яҳзур саллу фуродо кал хусуф. гуфтам вақте ки агар дидем ки офтоба гирифт аллоҳи меҳрубон, шумо мегӯяд дарҳол бо ҳамроҳи имомҳое ки дар масҷидҳо яъне имоми ҷумъа мегем, шумо 2 ракат намоз мехонен, 2 ракат намози нофила ният мекунем ва ин намозҳоро мақсад қироати дароз мекунему чӣ хеле ки дар ҳадиси пайғамбармон омадааст. қироатҳои дароз мекунем вале ҷаҳр намекунем, яъне 2 ракат намози хуфия, ранги 2 ракат суннати бомдод дорем мехонем. инде ки мақсади мо, нияти мо барои озод шудани офтоб аст. мегӯяд дароз хонен ва дар ин 2 ракат мегӯяд қироатотонро дароз кунед. баъд аз он мегӯяд вақте намоз абуд карден дуо кунед то замоне ки офтоб кушода нашавад, мақсад дуотонро тарк накунед. агар ба шарти мегӯяд имоми ҷумъа яъне имом агар ҳозир нашид, инҷода метавонед ки ҳар кас 2 ракат 2 ракат худшон намози алоҳида хонанд ва баъд аз он дуо кунанд ки худои меҳрубон, хилас ин неъмате ки болои сари мо ҳасту ин барои беҳбудии зиндагии мо ҳаст, худоё ира раҳо ка гуфта дуо мекунем. гӯ кал хусуф мисли моҳтоб. моҳтобам гирифтан дар офтоб ҷамоат мехонанд. агар имом ки набошад баъд танҳоӣ мехонанд. лекин дар моҳтоб ҳар кас алоҳида 2 ракат мехонану аллоҳи меҳрубона
دعا میکنن و الاستسقاء دعاء و استغفار مستقبلا و این صلوا فرادى جازه. انا که بارای مختصر میگد که باران میگه اگر نشید شما میتونین دعا کنین و طلب مغفرت کنین، لیکن اگر نمازم که هر کس علایده برای خاطر باران خواند و از الله مهربان دعا هم که کرد، این هم درسته. پس برادران عزیز وقتی که میبینیم آفتاب گرفته میشود، باید موافق فرمودن امام پیش میدراید، 2 رکعت نماز نافله نیت میکنیم و جهر نمیکنیم، یعنی امام قرائت بلند نمیکند و رکعت های دراز، رکوع های دراز، سجده های دراز وقتی که تمام کردیم تا آفتاب رها شدن شد باید دعا کنیم. وقتی امام نباشد که با مردم جماعت کنن، پس هر کس میگه تنها گذار میشود و همچنان در نماز در ماهتاب گرفتن انا اینجا در جماعت نیست و تنها گذاری است. در باران هم همین است. اگر در باران نمازم نخواند لیکن دعا و طلب مغفرت هم که کند، اینش هم درسته. برادرای عزیز، بعضی ها میگن که آفتاب به خاطر وفات حضرت ابراهیم گرفت، بعضی ها گفتن نه به خاطر وفات پیامبرمون گرفت. نه، اینها به همون وقتا موافق آمدن، مطابق آمدن، لیکن تمام مفسرین و تمام علما بر اینند که این از قدرت های الهی هست، تا مردم دانند که پروردگار این قدر قدرت دارد که آفتاب میگیرد دیگر ما و شما دیدش نمیتونیم، یا ماهتاب میگیرد ما دیگر دیدش نمیتونیم. یعنی خدا به این قدرت دارد، الله قدرتاش نشان میده. ایرا به خاطر کسی الله مهربان این آفتاب و مقصد نگرفت، بلکه قدرت خودشان داد که من این قدرت دارم. اگر مسافر پیش در آید، مردم مقیم چیکار کنند؟ اگر به شرطی که مسافر پیش در آمد، من درباره مقیمش گفته بودم که وقتی اگر میرین امام یا محله پیش در آمد، مسافرها هم نمازها را باید پر کنند. اگر چنده که در گردن 2 رکعت ای پشتی امام همون دیه و همون منطقه که میخونی نماز را پر کن. لیکن مادام مسافر پیش در آمد، مردم هایی که مثال علاقه تهجایی هم بگین، مردمی هم محلن، یعنی اونا مسافر نیستن، وقتی امام سلام داد مسافر 2 رکعت خون سلام داد، اونا سلام نمیتن، اونا میخیزن 2 رکعت دیگه شخصشون میخونن. یعنی اگر در نماز پیشین پیش در آمد، در این حالت چیکار میکنن؟ 2 رکعت سلام داد این مسافر، اون مقیم ها بگیم ایجاشون بلند میشون و سلام نمیتن، 2 رکعت دیگه را میخونن. یعنی در گردن اونها نماز باید پر خوانده شود. گفتن 8 ماه رجب کسی روزه بگیرد 8 در جنت گشاده می شود و هر شب باید که در ماه رجب 20 رکعت نماز بعد خفتن خوانده شود. من یک بگیم چند دقیقه برای شما در باب نماز روزه رجب گپ زده بودم. اینجا برادرها گفتن که ما از بعض داموله ها شنیدیم که 8 ماه رجب کسی روزه میگیره 8 در جنت گشاده میشود و هر شب بعد خفتن 20 رکعت نماز رنگ تراویح واری بخونه. نه، اینا یگان اصل ندارن برادر عزیز. این چیزها را کسی گفته است، خیلی اگر یگان کتاب‌های فارسی خوانده است، خلاص همون یگان گفتم که همون بعضی کتاب‌های فارسی ما در همین بابا بسیار ترغیب تشویقی بسیار کردن، لیکن هیچ کدامش اصل نداره. برای همین ماه رجب شما در همون لحظه‌ای که من گپ زدم شما هم را گوش کنید، ختم بعد خلاصتون رو میبرونیم. گفتن که یک مرده را 2 بار جنازه کردن اجازت است، یعنی 2 بار جنازه نآمده، مگر جنازه تکراری و تکراری فقط برای پیامبرمون بود که هر نفر می آمد مقصد بالای او جنازه می خواند و می رفت، زیرا حضرت خودش امام بودن، برای او کسی امام شده نمیتونه. ولی برای جنازه های ما و شما 1 بار جنازه کفایت میکند، ضرورت ندارد که با او را 2 بار و 3 بار جنازه کنند.
این بیشتر بعضی برادرای ما وقتی که در ملک‌های غریبی از دنیا میگذرن، همونجا هم برادرها را خدا رحمت کنه و مغفرتشون کنه و الله حفظشون کنه، همونا هم در همونجا بیچاره میشوند، کفن میکنن، جنازه میکنن، روان میکنن. برای همین همون شستگی همونا وقتی که یک نفر میآید و شاهدی میتد که مقصد مردتون شستیم، کفن کردیم، جنازه کردیم، ما میتونیم که راست گرفته قبرستان بریم. ضرورت دیگر ای سر شستن، کفن کردن، جنازه کردن دیگر ضرورت نداره. لیکن دل این مردم که قرار نمیگیره، بعد همین کار میکنن. وقتی این کار از پیش خودتون کردین، بعد نسبت به مقصد شریعت نتین، یعنی بگو دلم قرار نگرفت، نگو که مثال اجازت های، برای من اجازت نیست. یعنی یک بار جنازه اگر از همون جواب که خوانده باشن کفایت میکنه، یا در همین جمع اگر جای در جنازهش خوانده باشن، شرط نیست که با بار مثال ای سری نو یا بالای قبرش ده بریم ای سری نو جنازه کنیم، ضرورت نداره.